Oh, kadang carving long life kelang ratun don. Pinidum carving long life pen nili Bikram teron la pen long cameraman ang sirap don long sundaring tiak ke hai. Pini niltum carving long life pen non niltum ke karja bangke la ke rukasen awar lo. Da ke ward number 6 long sinitum dolo. Pulote niltum carving long pan isi ning du ke beta pachi takji pasin niltum carving long life pen samin dak nang homri lo. Te pedap niltum same arjulong lo. Ilitum kaching honai ningi chethenai ihut si ilitum akhai phan nangache songpi anok be pusin tum same hok pondo alang litum SDC sarkar ke dohut SDC ilitum hemprek moment hut alang lisame penangan khailong rie pharman jutang jupat nim rokom penceng lok ketok kelang penceng lok alang lisame penangan nangache songpi abang phulo alang lige Abarim MLA si chulo alang li bukajan LC pen lapen ke alang liga asu long stame alang li spokesperson lo lapen alang liga kasu along stame general secretary lo lapen alang liga ilitum di food town committee long stame chairman Abarim lo pusin itu marju long lapen penangan social media long stame alang li kithi Aputhak penangan berita pacit hak pon lo laseni tum stame da ground report KNG mate da ketheke ding tum pen inun bahini tum pen bite KNG phasin tum bang lo jasame da bangke non nil tum ke do bangke alang li kalitang Monsing Rongpi alang li ahem tun lo ladak alang li ahem tun binong banggalang li tarabasa pensi alang li silong pensi lo charli bang silong pensi alang li lo nang lo ahin alang li bori pon lo la sopi ke dak di fu golf college pensi me graduate lo la pen ke alang li tapi hasut ke hempre ka farman masi alang li sakuri bang join ne de lo sami penangan alang li kikri ke sara por husi alang li kensara ke supen masi pedam bang che woju lo alang li penangan chisong lo stame la bang so ke supen masi alang li apran stame damnang julo nonil chok kadu itum ta labang so birta rib dun long si kadu itum ta mekri meklang lo ning dug lo ate mai li tum khai phan nokbe pusil tum ir pon nang kok lo te mai tum society phan itum khai phan penangan nang klem chepa dug lo alang li ka barim da MLA lapen alang li lapson li tum apir the pen men nang ka viden pen ke ning dug lo la senang li tum hin pen pilo lam thesi Monsing Rongpi kadu we kar bang long ratum da chini alang leke Dakar biang long citizen prominent pusitum punang kokpo alang le lochar li bomut pen sitame alang li rata kam tak lempon bom alang le karbi youth festival tame alang li resort pen name jutang ju baramu sitame alang li cherap chetodun alang li klem bom dam bom jutang jubara la amol long stame apen song dak selang li dak jasemet roman script movement utalang li ke cherab dundu pen la song dak si alang li asam movement od bangke dak alang tum dak kar bang long student union pokasu bolang li tum senglo la pen alang li la asam movement hot India government pen dak asuang bong chingke chingbai ota alang li Dakar biang long pan bangke ba sama long mai new spokesperson alang li sitame asua delegation along alang se ada lamjai sarposon do la song mong balang li tai nudlo la pen la sopenafi Assam movement jutkok penafi Ladakh autonomous state movement sitame 1986 pen dak cheng lo alang li ke cheng pen sitame la so autonomous state movement long sitame alang li nu songja sarposon se alang li dak sondulon long ta claim lo dam lo so dak se andulon nang bong alang li menangan sacrifice lo alang li arenga hu police pen arenga hu kesota dolo and silong sitame lang li adak isya porhut ada kalang pan toilen silong stame so movement pang tang nam je fan hadak sitame lang li police along pen arrest lo areng da solo la son se lang li hempre ka che song along sitame alang li involvement thetan alang li contribution thetan la pen ke alang li phitu bang ke dak elected alang li MLA taman lo bukajan legislative assembly long pen alang li dakta MLA asai lang li claim lo pen MLA asai claim mo muslame dak asamalong assembly long menang ana se ke thepen alang li karbeng long alam the putak alang li pangdak dun lo dak
Assam University long Assam University Karbi Anglong dak di fulong campus do nahi botame alang le tum se dak assembly long question raise dun lo la ke jasamet ne li chini la solam thebang ke telang li pat tu Monsing li tum la swar pupek li ke se president lang senang tum dak Assam University di fulong campus do ni mo ne ma Aputhak question do nahi pasal li tum ale ban request lo swateng selang le tum claim lo la song dak si la jasamet MOU che talk usitame government pen negotiation usitame alang le tum menangan dak role play lo alang le menan contribution do la pen ala dak assembly long sitame political maneuver ada Assam government atum la so tripartite talk about doji pan sitame alang tum la political maneuvering akam sitame alang le tum claim pono alang le tum bitung MLA se group atu la se one of the MLA lo Monsing Rongpi la se dak Karbeng long ara pan socially politically alang le contribution thetan zon thek long se Monsing Rongpi pini alang le dak litum long bana wedat arong chepadi ju la bangke Karbeng long as a whole society politically socially si kethetan se impact mane sikal loss ason ola bangke effect hetan ason le thekdam long lo sini le Monsing Rongpi pen kachini la ke ani dingolo hemisphere son dak di fuang dat pengala tu menci sini lo apa alang tu api officially tum dat dun lo alang tu lo masih Charlie dun lo pen la so impact movement sira mini tum claim rapper lo pen on puta korte morti son se ni tum kai ke tame hemisphere son se ni tum dak di fulong ke doke thak la pen nile non la ke so sex tame nile aning wang da beta en pen le tum alang lipan Guwahati anda se langdam lo dak di fulong ser mai ICU pen cheng lo kaduk awe admit hospital long admit pen cheng lo pen tuwe ame kechia utse tame so prang tame ni lidolo pen pini tame ni lidak alang li so pini arong pai dolo ase pini ni lidak do ning chakang esi ase alang li chepadi bangke Karbeng long rat pan lake kena hok thetan son sen ni thek pon lo ke hai Monsing Rongpi abedet lo hala alang talo itu mana school college por hebo mahut men si sini lo so prang ber si sini pajir po bom lo non dak di pu alang tum ke du ko pangching hut pen lo 71 72 malam pen lo bon ka chepadi si sini itu malam pen lo bon ke si sini lah hasur ke mana pajir po ke lang alang ka tumpen junior cerapon junior cer sita pajir po lo po alang tum ka doi tumpen pen dorarap tharap son lo ke api ke alang dak di fupen metric pass ajar api Shillong por hidam hur bangan itu bangke Shillong college pene ki uthupo pohud lo Shillong man barapani halaso pen manda hur dak Shillong dam pot Saint Anthony long Saint Anthony's long kopi mya hostel amenda ho tini suder lo hala hostel long dam itu jura pet la san pe klem ngala hadak penang pas lo jar lo ini tak por hepi ni petang doi pen bangke semet 1979 malam 79 malam ni tum ala koton pen nang par pi alang ta meri lo jar lo nga sam movement na ke du pangching ke doi hurlo mat dak asam movement ke du ke la puhelo je foreigner thon flung nei jar ni la helam ben si ke du mati ke da ka bangke asu pu dawe gono kongram puri khot putawe kita ma thalo je la mane foreigners tufan ki flung nei bangke itumta kenang sot pen claimer rapsi mi pu masi ala asam long gono kongram puri khot laso ke claim hut tumta Karbeng district gono kongram committee pu seng lo president ke ni methang malom la pen parallel isi student organization pe do nei pu hasot KSA pe la hai tum pana ke claim dam pan tang o det ba ke claim det pule pu de cho hedak tum Karbeng students union pu seng lo la so Karbeng students union lo la Monsing Rongpi bang ke jasamet ke claim bang
ni bang gor hongram puri khot long to la mangela ingela sohon masih la dak Karbiang long pun je sember bang ke difu ben mantu ni bokajan tu bo thalang so son along program ke do klem rapet si son ke do lo ingela so pike ala asu tu ben ke cingki thara masih la asu team negotiating team lo jat lo la tumalong Karbiang long ben do ni pen alang tum tamat tribal organization pen ba student ke do si mi use Monsing Rongpi ta dun lo alang mane the first delegation ASU first delegation ASU's first delegation on foreigners issue Rajiv Gandhi panchitong dambang ke alang he's one of them was one of them a photo do la no na pige ASU tum tine det lo mene lam kala kapre lo bani tum tine ni itu la se negotiating team long dudun lo do ako alang pan churu ni bang ke mane ASU long ke do tum ke ni chiri Khomia sai di Khomia lam se kaningi ke kana do eng alang bang Khomia ni thekti pukali monda service medium ke pore pin pule puta cho class 5 class 5 be sita alang bang ta la so team long dudun thek tribal ako inu dola ang bang ASU member lo Bharat Noro mana Bharat Noro most probably la so first group long away bon photo lang lo chini pom monda Bharat Noro pente alang bang senior lo na ke claim ke dam ke lahai hose asa movement bang ke ritum dake gono khongram purikho polo pen Karbiang union polo lahai claim bom namom do lo api bang ke latum 85 bin kan ke lahai ke heri lo kupulo po 7980 to 82 malam an lo movement pe ni ke do bang ke inke 83 malam sabria son lo 84 malam teng sabria son lo ke neta Delhi sakuri pandam julo so prang gwadi sakuri kala so pi Delhi dam julo inke 85 aning kan lo datum ala Assam Accord pe dolo popular monto brigvukon lai tum sign lo jat lo do ingla so pi Assam Accord do de pe pi bangke ASU tum gonhongram pen pela tum chelang se golaghat lang convention pe dosi okhom gonu purikhot seng lo amar la so okhom gonu purikhot ke seng long dak di hupen dun lo nitum dun lo monta chitonte de lo ASU tum pen jito de amar al AGP long ke nitum dun de lo atum manana pa terak na humiliate lahai son dulo he dan dum matalo to la son lo bulut nang tum so claim mo ni tum ta claim po to si dak chelang lo Monsing dolo ne dolo Elwin dolo Dr. Jonto Rongpi dolo ni tum penangan tum chelang si People's Democratic Front puisi political party PDF seng lo Dharam Singh ta dolo seng lo so seng penamat election declare fit lo mat o thurnang po lo engke bukajan pen ke Monsing Rongpi pithur lo difu penge Dr. Jonto Rongpi pithur lo ana pen ne bangke bothelang so pen si mathur lo ampen ang parke thurlo jalo mat election bangke dulo election dulo jata ke hai pu bangke Monsing Rongpi bukajan pen Dr. Jonto Rongpi difu pen hai headed lo ne wet bothelang so pen hai lo amat 85 lasot lo 85 hud AGP government nang dolo ke AGP government nang dolo monta AGP tum la so frank election afrang AGP tum pen isi tum lo kachitok do yo kachitok do la so lo chitok lo mga person no ye AGP pen PDF do rapet ji election hota thurapet po hai beta hai rapet nang po claim rapet po rembus da claim rapet po monta tum hai det pi nang tin det kang yang lo tenda kang yang lo la si la popular monto swearing in a hood cabinet list ke peklang long de mena ba der mat Karbiang long ran bang ani oi der lo ani oi lo ye claim rapet nang pule pusita pu der le chong hoi si pon pe dema personal name thang ani ni oi abi ala Guwahati hala stadium field long si swearing in ka pedo pon ni dudu na so hang bom lo minister man bom lo swearing dolo jat lo ni gen mithang ni oi we mon overall Karbiang long Karbiara tribal atum aningi thi aningi pung ani oi dolo ana thera ga do
ke soge patan pipin lo la IGP tum ke monte IGP tum government long ke dolong pop majority away la tum IGP det po mangke ni ludun lo samsingan se dak independent po son ludun lo la pen kachar pen ludun aku lang bang li ludun masih ang tum majority long lo wanta la so pita la tum thang patan ang pipi engka cingki than henodak lo ke ili bangkela sa moment hue klem rapet dam rapet lol hai ka do hue pangtang i lo jat lo ke da ka bangan itum kenang soda alam the muka Aputhak bangkela tum nang kroi dun na arju dung tung te amase itum da la pukai lo pulo la pukai lo itum methang ala asam long ke dun mom pun ta son se therak bom nang kokpo nang ber bom po na pot na pukai lo methang long ri binong boson jahang nang po masih mata pen cingwai pen se autonomous state sinang poplo 244 under nang pop se 86 aningkan 17 mayor ni dak difuseng lo mutila sok sengar ni bangawe ni ke already MLA dispur sido nadak se kaprek kam klom no mutila Monsing Rongpi tum pen cenglo kado we tum celang si la bang seng lo kyang par movement history halal le kaprek lo ala kaprek lo ke it like 85 ya hari lo man 86 pen ke SDC seng der lo inke 89 ya council tur lo high der lo SDC pen inke second time la hari ke wang hud election 1990 election hud bangke aku election tur nangkok lo nomor tay bangke PDF kali nomor tay bangke ASDC puaman pensi turdun lo pen ASDC puaman ke turdun bangke uthot ladak difu haurahat na pen botalang so bukajan pen anpara ta haflong pen turdun lo pen nomor tay hur bangke Karbiang long li penta itum SDC si haidet lo ni botlang supen jahela Monsing bukajan pen hai lo MLA man lo se MLA man lo ke apuge babu Rongpi pen dipen Rongpi itum bang pli do lo ke la so hut ke la second first term 85 la so bang IGP government problem honto government next time 1991 hut bang ke la ke hidese so ke hasi bang tule lo engke IGP huda pressure pena nang pilo nang hari lo nang ke theng nang ke chok lai nang dulo pen muni tu aning do ta hai la tum bond ka enforce ye pan demonstration pene pe dui pan pusim kapre leader tu pan along kapre depute SDC pen along kapre man hawar tinda depute po bukajan da konana pirsi mahan nili punon pupu ha den rong punon den dok muka punon hapu botlang su punon hamren punon along kapre ta son depute lo Monsing Rongpi pan pangke isi program hud bangke haplong seketa haplong tang lo demonstration pe dulo jat lo amat MLA pucini lor ta polis tum thenglang anglai ba theng lo areng pe solo mune ko pai ke me punang koklo so hut la so duty adung ares do bon ponchomirong pipi dak di puasor lah nang dalang li polis long nang muka lo lang li ke aprang ke se hut president lo ma lang li bang hadak do chit polis sakuri mat malang chini der Monsing Rongpi pa la jo la ni ik pan thengare masih hala polis men plung lo jalan se ma polis tu masih theng tur le se kopai ke me Monsing bang areng su kusta su eder la pian ke lahai da follow lapan ka arrest ta nan ke bank check ta lahai ke la ke mane normal ning we lahai ke penang dolo lasi lahai lo pen assembly ar lo mangke lam kaniye dungge nili senior muchor masi nili kaniye son dolo ba Monsing Rongpi punon kaprek tumta penange ara cedan dulno ko do wi la pen lan chokali ola sam along la autonomous state movement ke kopima pen la so kopi po si pangtang nai ma la isia democratic movement people's movement pulam the kapacit hangi phan po Assam along kapre di madam lo
lahaya ang bong la Monsing Rongpi ta dolo along pre SDC KSA lai pen dolo pen kapre political party itu AGP ke do hut ke AGP mencelang le ho pen Congress ke do Congress mencelang le la mana la party hini pen bader ke kapre party CPI punon CPM punon CPIML punon Jonata Dol punon apranga Chief Minister Abarim Borbora punon hala kia gogoi mong tahu di CPI promote gogoi lahai tum punon lahai tum tanang kirap dun do idun lahai ka do ya proses along abang ke Monsing Rongpi ta inu nang do dun abang lo lapen si lahai ka do wi ke claim ka dam pe ni lang dam lu pulotang te alang li bang ke inu mana one of the struggling leaders lah mana la struggle hood nang claim dun nang jabon dun leader lo pen api bangke kapre movement ta exam dun pen 2000 ningkan ke STC ta cekak del lo STC ta cekak del nang cekak pen bangke naturally movement force duk del lo la pen karbia radang mo mata division pen nang do kok lo jarle punon la political struggle hut punon movement agitation struggle hut punon even cultural struggle hut punon lai hut bang ta la Monsing Rongpi bang tu ke mane inut one of the leading figures lai si karbia rara furki mo hempre ka che songa furki mo pen ran ka che songa furki mo jong si ili chikimo na mai punote Monsing Rongpi amen ke do wek po si alang li pinia son keso ki un even si alang li kachevoi lo manda alang li dobom ulang poson de arta ta dolo tanda ata ki du ke kailang asi ni pinda junior la asi alang li ta dobom lang poson te penang aku ke klem da mawar sai long ye polo aku putot ke klem ke dami pu aning hang he kali aning hang moda pi ke so ki un e pu masih lang li klem te kedal la lo penangan alang lia kai lamus tamilitum jutang jubat punon socially punon politically punon alang lia kai lamu ang ton ben tamilitum panang than nang pachidinun lo elitum ka chinghon nai halang lita Abarim minister lo holiram terang kai halang lia nonanta ingtang kring la ako ing chin putang del lo pot halang li phanda churu par lo non halang li rong pisang halang litum ke hem tunisi pule litum pudam detai non lo thi hek pen halang li phanang li ko sonsi alang li reng era hudnal tung ko sonsi ke claim dam ma pen hemisi ko sonsi nal tum phanang pari panon ma Monsing Rongpi puluteli tum ka doe karbiang lo mangai chin ne tum ke jum hek ta hai especially akasara purun doan ma ke chini tum sigong la pen la lenge the ka do we karbiang lo mon jogali asama la long ri bang ta alang li men bang ke pulute ke chepachini mang joy ki diti la bang ni tum bong lo family lo pai sap ni tum chi chi la bang la selang phan thego lo bang li tu phan bakle ni phan bakle ula ni kan troxy ban bakle gala sita alang tum ke claim ke dam badoi ben bang ni tum ke apia pc du lo pot ni tum chal yu long lo ban lum thego long lo mate bok het ban sili tu che charon lo la si school puri hut ka doi pin pu samela tunge ke charli da kaida mane school lo bang ta kaida mana api dum dila tuke first position kali second position lo bangke lason raksi mana ajad interview bono exam bono la tuke fail fe la mina ka kubi bangke la tuke ke mana ke theka son sila tuke mana gedu lasi school ta ka chali hota first position second position lo api alang class 5 an ke phuloni chali lo ke chengsi bang tarabasa LP school में चली लो अभी बंग के फुलोनी MA school में से नंग चली लो अभी डिफुआंग पे UC school लोंग दूलांग लासो अभी बंग से आपको डॉन बॉस्को लोंग दूलो डॉन बॉस्को लोंग पेन दूंदेत सी अभी बंग 1976 निकान अलांग मैट्रिक पिलो अब न्यू अराउंड एट बंग के 1975 से अलांग ता पिने अपलो ला नीलिक धोंसिंग दुपेन ला तुम पूरी रपेर लो दोंगे apa hala sudah lang itu bangla kapathu kaparong ro ado pilo mang ta football pathu pone school team bengala tu kai ta mane
top team lo mangke la tu mangke dulu alang mangta dulu hala dulu apa sports lo mangta la tu mangke medal mangke alang ong joji sida la talong pu la poja la penisi bangke hala sut la asami school pen bang pen english ki dunjui pu bangke Don Bosco long selang UC school pen Don Bosco dam thulo Don Bosco ke dam hut bangke pen an muni tu ki pudum do jasa mane english school dulo puti sakuri long le daka official language ke asami support sakuri long pide sungrungi pu sita la kaddo we api bangke chihung lo pen an tum dun lo sita api bangke asami school pen gidun ke bor ibu sami amunit atum mane ke theg bang prek vi la tum amasi 76 nikal lo bang metric Don Bosco ke piche lo la si first division bahini lo so in bang purnima teron pi indur bangala mane alang litum se first base le la english medium bang most probably bang ke dipo lom ke do pina bang ke english medium lo ke metric first division ke pas tengala halo bon apen ni tu ni dolang la sut la metric ke pas bang apang ni so palong se ekdom pura pithor di hada pase rolong bor do pine pi hala suhut first division along ali rolong bor do koke rong sor ke kali lage pu pas un first division ke pu impossible pusi pu metric ke pas phi bang sita lang first division se pas lo pas de pen bang ke phi bang ke alang silong lo sidun lo silong bal la alam mangal tu si chin lo seta alang lila chali bom hut kado pini li thek long bang chini du teng pulo te la roman script hut la 70 pen 73 la so ke je so bata alang class 7 ni class any vela seta alang mangela mic kang hordun lok karbiang long along pe ke dam do pina king ke dam la mic ke kang hor bang ke la ga bi muchot pol bang hodai lo po kang horun lok pula so alam Lawrence Teron bang thar variety la roman script roy hipel Lawrence Teron ni phan bi hek pomala so mic bang hor ver pu ekdom kang horun selet ong ka ni pa siksa pu la so bang alam mudu la pena phi bang ke alang silong dunlo silong pena apoko phi la dak bang thujui lo dawang tujuh pel dak la homan dulong do pinelang tu claim rapelo la se homan dulong claim ta hasu bang ke joy ki gali parong da ka halo so bang ke kosolo ne la tribal phan ka do pine pote asondo piklo so hala so ko karbialong identity reclaim identity itum da khai kang thim pula so la so ke ma thadun ka do ke song dun ka do pine bang ta banglong dailu du de ni pa che song nei sita dailu ne ni pula so ke ma tha la so da phu ka bang ke la ke join torong pilo holiram terang lo kaita itum karbiang lo mangala ke Monsing Rongpi lo dhoram sik deron lo platum si la thing teng lo hala so ke la so ke ali isia dikket isia apian da alang to bhansi amen en ko ilitum la ke ilitum lo ngala ke male intellectually bangke la ke akrim lo karbiang society European ke mane kilit pon ke than pon ke jap pon toware than pon bangke alang itum hello pioneer lo alang tupan lo sona leader bangket apran kangle delo la sopion de la si alang tungu je song se ke bangke karbiang lo bangke la song e song ka avedelo karbiang lo chale assam ong tabla north east ong tabdelo ha sur bangket as a movement pute la ke role model lo la si as is chali un tha pa khai tin lo ga do ve la logo chali pencheng lok a KCS ka mane cultural mane ka do platform ga do penta alang to ka KYF ke chari pon pen la KCS kachari pon la kaddo velang tum lo hala sur bang muni tum kelang prong la start so platform ni mangsi alang to long interaction dola ninga lo alam chichin lo ki sung alam chichin lo pensi la so bang ke api bang ke bang chot se karbiang long politics ong esun la selang tum long mane contribution khai phang contribution ke thepi youth festival long da 1983 ningan la ke 9 youth festival holo hala sur bang ke la bitalam saik barika puke klang chel has holilo la si barika pulong ke klang hur bangke la Monsing Rongpi tu hello ke chingwa group lo bor kumar prim dolo unil kro dolo la pen depend rong pi dolo la pen hala dak chakraborti ni pine la so ta dun la Monsing Rong si dun la ga la tum si ke to la ngado pine la make la apurkimo record bang dunai pu bang ma thasi ako la barika pu la betalam sai la daily bulletin bangta alang sia men ki pulo la si barika bangke no anta dobon barika la betalam sai la daily bulletin bangke no anta dobom la sona thasi alang contribution bang ke do piglo la SG la education hut bangta ka do pen bangta
ladak alang tu ladak kachesat join to Rongpi alang tum pen pen ada belai yuda tum adu pine tum kachevoi pen Monsing teron la pen yo la Monsing Rongpi tum adu pine tal tum atim sibel babu Rongpi di pen Rongpi petu junior chala seta atim sibel lo cobang kru dulu lasut la progressive group isi do hala so group tumbang kemat ha inching pik amasi nang Guwahati lam da debate discussion da fere aku hayon hala tum dalang prongti la sas kiba long men dalang ta pulo la first 80 first talk 82 belombo la first round kita dam cheng hala sur bang la emergency api emergency api la Rajiv Gandhi long hang cheng bang lang bangket mun da pulo mati lang ke English medium pe situ samis long chelang dun pe seta hala sur bang ka sam long bang English kini ye theka muni tu kumene brigu kumar Pukon sa muni ye thek bad baki tu bang ke English ke 0 ponle upesta me nang hala dak India bureaucrats tu long alo ke debate dunji international level ado ipina long hal dak officers pen bureaucrats pen ke cedan dunji la so alam theb kirima banga velo la sut ke alang tu thek vi mati la ik Monsing Rongpi puda pramang ke don mosung se pas lo English kening je bang ke fluent kening je la ekdom pangpong lot titi bang ke alang tai nulo la pen alang hasur mata English ke chali phane ning hang pik karbiang bong ala son muni tum English kening je thek tung adu ipine bang ke andong je thang klong bong ke alang tai nulo la pen American English tadi thek don ji kona ne mane bana English taj hak alang berim ji thek pik la tum la Selvin teron talo la Boliram terang talo la pen Monsing Rongpi ta la platform zame English thek pu bang sinon bang ta karbiang bong ke kala khadu la sonang bong bel alang tai nulo la si hala sohur bang ta kidun che bang ta English thek ser pu si hada English alam ke jiba pen akenang sot dokok tai pu masi la pan bang ke inglong solo la pen English thek pu la pan pon lo la ke la si la sona purkimu dopik la si hala api bang ke alang pulo kelang tom election first election hur bang kalang bang MP jiba turun lo man hala sura figure MLA lo sita kang tuina pa fansi parliament lo ba dona lagat man students karbe students le leader kasu leader apen PDF lo ta jol secretary la si la phar bang ke mane parliament lo biu nang pu election hur bang ta sur bang ke wave ke dugu tema seta congress ing tang pik la ta sol so atip biransik dia so ta 10 years 15 years de MP man alo seta karbiang lo mangke Monsing Rongpi si hai api NC lo bangsi alang rem mundet ambasi margin bang ne chiteni delo sita alang bang rem delo rem des ta so respect bang galang pan pilo apen asam lo ma do pe asu sportsman api bang asu puta do sportsman do sa me karbiang lo mangke karbi pamen do nei pusi lada bangke asu bu paseng long lasi kasu bu bangsi lato bang ma bangke alternative seng untulo to bangke la sela sona purkimu topik la pen autonomous movement hut hele ke apcheng buka jan long bangke hala sol bangke team leader ga lang lo hala singling phale ke ap bahur bangke alang tuma thengnu bangsi ke ap lo la pen muan pulo la lang MLA tu bom hud bang ta la so movement da join ne ka do pine pen ka reng so do pine tu jel jang dum topik le he seta alang haflong long si haladak aphram alang phan tang lo amala teachers ko lo haso la teachers ko ma si alang phan ekdom unan pam lo masih sita MLA pucini lor pun alang po so si MLA pucini lor ta la areng so nang MLA pu areng so ching abang puyong sekejap song lo bang yung do pulang tele la ta la Monsing Rongpi lo ate sia pur gimo lo la si la son haksi nili thek long ka do welong pong ke mane pir the long akai pu du la si la ka che song akai long uwe kimi ang bong olom ang bong kar bang long pur gimo ang bong olom la medile chalong ka do epine long te along lo jong si lang lo pute karbiang long phan ka chari ga do ipine ka theke re ga do ipin plan long bang ke la tum nucleus isia tim do la tum ke sparkling hasur bang ke la tum ke mane so dag lo tum bang ke la tum a phisi
kar beng long rat lu mang ke me yang the anu thelang tu pisi ke than ma pu bang si alang tum le ke than lo te lam lo ke klem te kam lo pulan ke ching ri hut la sur bang ke alang li bang tala top 5 along la so kor lo mang ke Monsing Rongpi te nu lo join to Rongpi holiram terang la ke da dam chom lo Dorom Singh teron lo Monsing Rongpi lo Ilvin teron lo la pen la so phi bang ta pen an engineer BCS kopin sakuri klem adu vipina bang MBA bang ke aso sakali la tum nang doktor join to Rongpi pur doktor chi o si sakuri klem pator phang chu pur engineer man ke chi o se hempre ke hang dun Dorom Singh teron da ACS first class ACS pen bahini lo ino ke Monsing Rongpi lo alang ta pass lo sitala ta chi o lo la so na thasi Ilvin teron ta la ta ha JNU pe senang pass lo ka do velo lata sitala lamang ta sakuri klang pe lo lason mane nucleus lo tumbang ke la sikar beng long face lo pojong si tum asam long face long non ke buan jor ka tilo do besame bala son ta ka awi la so face do pur ki mo lo la se la so pur ki mo lo bang nucleus lo mang ke la pur ki mo lo mang ke alang tum la bang phobang throk tum bang si mane klang do bo itum semso sing ti do lo la so phi bang el tum long cari nai pu lapu dolo he apur gimo lo dolo crossing terang dolo ba josing dolo ta do be soto sing teron ta do dai pe me seta actively khai phane claim pong adu pina kelar pun amma na peng all india long adu wel constitution lar phak akaje song komane na challenge na sam comment pan kan ke kham khe non la itum non loma ke kham khian chot kali azu ke itu mun tu kilu ke lom ka do we pe kang ti ku lo ke do muni ra phan ka pang room pen ke than pen si aninga pa pu me se hempre ka aphan ka paching ki pressure pi ban si pressure ki pi lock andulan de kem lock pe se na pa hang government against government long jekro india sab jekro indi ko kre pin ban si na ka pa pheri ban si hang la jogali assam government to bhon ke parem der ating lo chief minister adak pa bang long le pin la dak council pen permission avete bak ezia tumyong si kroikri bude ke bang hai do chief minister do piga sud afia bang ke lapuan ma pomnang challenge lo ka do lo 1992 ni kar bang ke asam government atum la council nang pridag lo ke la so phi bang ke kar biya khaya tum han kapa prung a dogo ve pi ne lo phi bang ke dipu cholo ang dolo dipu sil lo lada ka dong suri armu lada bang lo ka do vela sam government phari sia message pilo a phi bang ke case ta pilo ka do vela tum ande mu te na tum democratic phanu ke marda lada MLA ka do ve to MLA thon MSC ke mane ke chari a government do rat be chari rom absolute majority go strong council lapan pidak labang democratic mardar pen cheng lo ka do case pidal afrika sam government hal bangkel latum hal bangkel case parem that si penalty patu ser lo 2000 ben manela son akaje song bang si itu bangke make thing no me thegalong lo bai ni mane te bok head pen chini du lang du lo banili ta part of alang tum nanga jalong sin ni tum do du lo la si la sona muni ka do we pine ajak ding klipen do lang kiba ki festival long ta crisis hut ka do we pine la dissolution hut bang ta la bang ke sore hejan long youth festival bang ta me tangka maha velo ka do velo crisis hut ta me alang tumsi alang si haldak resolution committee pang tang nam lo kabathiram lo ka do velo alang tum ta asam intellectual ka do we pine long bang ke has hut bang ke chingki ye than ka do we pine la democratic force phan ka do ke suppress ke ber thip la hai phan ab ke chesong nei ya nei pu hala sud bang a meeting the po ojit bhuya hala sud bang ke pen chenglok pen an tum intellectual ta sam nong intellectual tum wang lo sud la zel hai message thepi la si lang tum zon ka do we pin bang ke thegalong bo he hala sud kon se ki sung ma ba hala suhut ko ansi rara dum bhan nolob joy ki nolob ke thekere ga do piglo hasur bang ke mitri ke pas inut la 30 pas compartment la pas des da me anong thang huji la sitli tu tarabasa sorpot loborong pirong sorpot hala da bang ke metric first unit pas teng dalang halo BA pas teng dalang halo la sa da galang phan welcome dolang nitu bang role model nitu bhan ja tarabasa phan jogali tarabasa ga hilo karbeng long phan ta
alang tu role model lo ala si anutin dalam son mu anisi alang itu mini purki mu along anok bi purkim atum ala ki purki kim atum karbeng long arkitek lo la si alang to purki mu ta doji stano Monsing Rongpi phansi alam jirbang bang jirbot la si alang li MLA man lo MLA horbang ta chisong nang son lo apen SCN chok chelo pusi halada kaprek force man demo te ka force man kapang ru ya phan meeting intellectually ka do pin la ga pe pa alang silit lit pon lo la alat kopulo SCN atim MLA lo mang kalang lang sia senior la head lo la mang si ala ka do hada VP nei ko pin order pe nei session lo ko pin pinai puang se pelute ko pinai lam the do ko lo pute VP ne pinai putel ang si alang bang si klang lo apena lang ta best mane parliamentary award ke long bang abang phu la si la sona mun ke la so pita tribal ang bong long ni ching ne sita alang hello long cheng lo tribal mo bang ke la pi jo kon pipi dal bu nu bahini phan pi mo ta ardi age la si la son ke thega munit ni danta ni tumta la ne uvi do ni intellectually ka do e ala sam long no ka do e noi category ka do e tum chi tong ching kilong lo la si aprang bang ke assembly no lo song ali ta la jaka tum assembly lo ko so si la mini je ma pu la kelang tun lok je phansi chet thor la so mo pe lo rem trang te nu lo ho lem trang pi lam ni tang ho pu te gallery pleng set to mane la son join torong pe lam ni ta ka do ta chin lo la bang ke magnet do pu hala sur bang ke muni tu pu la si la son thak si ke ma tha the ka do pi ne ke organize the ka do pi ne do la dorom sing terom pe anu tinta mena background mena quality akaprek precha do sita speciality anu tinta do amasi karbeng long bangke hala sur bangke itum khai po hisab ba itum be song join ni bangsi non lang et lo pute cheparo ka tarang nak sita pen anam tum ke la sohrum bangke mane recognition banang ke hok do itum ba join si autonomous patwala 30 department ngalong du bangale di masa tu bangala ke age jo jang long lo teng lo itu me song join ni bang sitivar uta autonomous council nangalong lo borum da itu me join ni bang sinangalong lo la song diuri moran motok missing ga do we tumta la ka do we unta la SCK song long apina nga support un bosi la tupanta la thon pinang kopot ha tupanta itum pipi nang ji pu itum ben tusi kan thur ponsi hala tumaga non bangke la so ituma a contribution ili tuma ki ili tuma mu bangsi alang to bang non enjoy bom lo cho bom lo amana peng ling lon bom lo keklem ni son do pikla sita hala sut ili tuma mong ta ing tangrak pusisa all India long ado long ke thek kere muni do pik asam long do pik intellectual tu men sigidan long pot itum ta dani kiune ba khabjai ko nani do koklo ke mana lo holes bini do koklo ha masi la sobang itum intonang koklo nasi non group ki ulo jame achak bang dolang so achak bang pan ke lage alang tu magenong ke kisar lo jar lo do lo no ke sakuri jo klem ba do pene retirement polo sa non owi ge mi tu ma do pene la somlang tum long footstep long ba alang tum nga japon lam lam ka do pene long ban alang tum mak ke mana mang bang litum kapa pleng pom nei ar pu bang ke non owi ge mi tum la pen non ke bang ji lang bihek thie ka tum finansial bang ke tum ke than ponang kok po churupar lo alang li kai la mus ta me litum matha damet pote mekri ta bu prup titilo te ma halso moment ho chili tum theknun krang lo hasut ke bang parok ke vai tum ke tribal aso tum phan ke pu parlam li har chi jong si hidi na jong se har chi du pon ta la so song da rod re alang li tumeng hoi ngi dam det posita me tulsi lang me si bang cham ji po halaso la an li tum tribal so tum same halaso aphoki molong same alang li tum kalitang lo Monsing Rongpi akai alang li tum ga chepaduk iltum khai phan la pan non ilitum rengdok ring ni karbieng long pu chi pulong ke alang litum join ni la se alang li phan ilitum kai ke patai ilitum tengni pon ke tang la se pini la bangso ning dugarni ilitum ke hai sar holiram terang pen sar Monsing Rongpi la pen sar Monsing Rongpi alang litum pen same pini la bangso mekri meklang apor hus tame alang lia kai lamu lam thesi nang thanun thek pot alang dimana kero pipajir lo sike alang li movement a joine
hem kang samra je thap nang ta dolo athe alang ke ratakam ke klem ni khang pik ha high school pui hut roman script and tenglok alang li kipaduk dolo la pen ke youth festival tame 1974 pen alang KYF long kecer abdun thetan lang na pianta alang tarabasa regional club long youth festival tame participant dun drama ke songching nang ta hola hai ta lang participate dun alang lia karbi culture alam ta alang munthisi ningdok kipaklang ratapan napen ke pathu alang dak don bosco do bom hut talo harong do hut bom talo alang football ta pathu la sonji alang 1976 ankan di Don Bosco pen first division chipaonchi metric ke undulo la sophia lang Shillong Saint Anthony long bohidunlo amara phike khoros alam dokok Halloween rong ta kit gene sok akiti pa behre ka pre income ka be nili punu bang asap sap karbara kam klem bom sok ke nam ka do ka be hai klem bom lahai pan jalang phan Shillong toy dunlo anta phike alang ta lahai ke siksak che theklong machi ako difu government college ong kibang thujisi dak pen alang BA pass kinlo ningdu galam alang li akai ko anma ke claim nangi alang apor che tondun de lo la pen ke matha kafe pre ke do ko posi alang li rap chare hinta papling nun hoi nang naglo afi ke ahe masor aokering nu kisu ke do ko mat alang li rata thing nu ta dunopor lo de lo la so pen cheng lo mat alang ning kiduk ning ke oi dolo athe alang inu thek ceremony athe alang spuri bom huta kasu general secretary lo la some movement hut alang li holi dhorom altum chelangsi ola salong asu ingtangra hota alang tumge kasu amen enisi alang tum kene asu amen enisi asu ingtangra hut alang tumge karbing long phanke alang tum kasu pusi student union form lo la pensi asu pen la tum cherap si movement along cherap dun lo